Onde chukuru chiamberetie guchokwa nyuma ya rutha rwa kagita gaka ya aciari kuma Ntere cha Tharaka ibarombete atongeria bao ario mubunge Gitonga Murugara na mubunge wa Ekro Susan Ngugi Mwindu kubaithirwa akibangania na mpui kurekeria kigina kia basari kenda ana bomba guchoka chukuru baritaririria bonaga mbecha kumania na urimi na maketha jao jatembaro ya kuma miundene ni barombete tithia babikibiki kumenyera muno barabarene batike keje kuongera makarika ja aritwa kugwatwa mitino bachokete chukuru. Ntuwira cukuru nyingi kurugura ona aritwa kwirigirwa gucoka macukuru ni kingo bomba kwanjiria tamu ya ciiri indi tukiaranira na baingi baciari kuma Ntere monye cia Tharaka ibauriti arimo kubanenkera kanya gaka ini kengo irio biomba kuma mindani na nkuruki bombe kuria bisi ni kingo ana bomba kuthoma gutena wagagu ende arimu mbatoromia rotha tukabaka bendengo no tutiena bonge tigo tutiena bonge kinyaba kumana bito tiengo ko totiemburi na mbatwegwa kio batwetere itukorera turi aciari turia go imbito choketie no naga kwekira nda go totire totienwa mbito tienwa ngoko totienwa kuro ya kumana kio ta thirikari batutubiria muno no ntubwana babetu bakuthi macukuru makura aya mbali muno kuringana na kagita kabura ukari gwetha yendi ugu turari tukuthiria kanyamu kuringana na bwatu akari no kagita kaka ngitutaketha gintu kuri kuringana na bwa miji kari timiega bwega tukuromba arimu na thirikari batuchubirie ana babetu bathoma ngebukai twaketha bia bie mundani tukabairira kira twarutaku wanani umbumete skuru thaino na mando timega muno thaino kwa tukuromba arimu batusubiria at least mwijo mweri uyu tuone kandengu ikaigwi kwambiria kwiria kuuma na nthoroko kengo tumona gintu gia guchokia skuru thaino ti kwega batwitigirie gukari wogu ukari ba twambiria guketha mantu makegwa makubua thaino mbura ti nthuku muno bia kuria bie mindani bite kuri kuuma compared na last season ino ye sasa wa buruti nthuku kuringana na bura ukari aciari baba kiruta mbito kiri mujumbe kwa Gitonga Murugara gutigira na kurekeria mbasari ni kingo yomba kubaringira njeki karaba kaomba kubara mindani yao atende itojuragiria CDF aciari bojuragiria mbeca cia county ciojuragirwa na mbeca ira tokire mbumu ogu nkuromba MP gwetu na aranirie na ma principal na ara chukuru tutie na mbeca ndengwitia akura principal ibathikirie romba ria aciari kinya atongoria betu MCA na women rep na MP tukubaromba we simari nene watabwatu abathurire kiri thirikari to abathurire ya Ruto thirikari ya UDA yonthe tukuromba we sima na gitio batuonereana babetu baturumiriana babetu mbasari nuntu kuri miji kinya imwe ta kwibumbura bono bwega baombe gututethia na mbasari kendana baitu bomba kuthoma bwega MP county na women rep na MCA at least kanyamugaraga kuoneka kanini ibaturumie mbasari kengo at least tumba kogera na ara sukuru ana bathoma batena thina batakwingatua na bwaru thogu kura chetu tukabunenkera Tonga Murugara ndombete mbasari nkanoga ende gwira mathato na ntiro na gento kinyano nini mboyoreretie ndathio bisini gwake twamugwanu ndathi ndero yoria mbasari ndoyoreria nkoyoreria ntiro na gento ndero achoka moye urombe murungu wone raundi yenu enge agekoroka murungu murombera murungu tuona muthenya akoroke ona koroka twakuririkana ndanenkera kiratati ketheri ndaira cukuru yegumo no tiage ntondona nwambi yoni gonda chokire nkari ogu ndainu ndachoka bicini wake kumwira gutirege ntondona nderirwe choka moyo wetere tamu nyingi asa atoromie ari na ndi master atwetere tone ka tukona no teje nindo miragira cukuru kabuabua na ntiena gento ndo miragira cukuru egumo na ntiena gento egumo form 1 pamutu egumo pamugwanu kabuabua na ntiena gento ya choke cukuru na ngarama ntire nyogo ikagitani wakuboritie na bwaringi biashara cia matatu na bonda gutigira ibakuga baririthwo barabarani ni kingo bomba kwebukana na mitingo irekarikaga kagitani tagaka kamacoka macukuru ciari ana babaingi mondereba arithukia kona nundu ana ibaingi stage akenda kugia rwero mono kinyithia chokera bangi kogu bathimpora bakinyithia na ara babatie na mbeca iribatie na kathukuma gintu kira kwenda ndenia ntugo omba baraba bikibiki na mandereba wenzangu tugeri gukua aritwa mpora na utaratibu na botika overrundi wewe bikibiki nekue bairi
na bathi nekengo bakinya cukuru bai safe kengo tethora kwina thina njirani nuntu bo va speed ba kwa ba varundi iro tukuona thina kiumira especially rari to bachokete cukuru na ingwitigia bwa kwa kuringana na bora thiri gukwendekana na twathi na mbere na kuthina speed ira yagirite arito bagakinya cukuru bwega no tie thina okegwirio nkiripotera Uru FM kuma Ntere cia Tharaka Bitu Paul Gwakabithe.